Jika nak kasih taruhi petiku, jika nak upah lindungi, pada apa puteri cepong bulu nawa doni udaniku tebatake repe marapoi aja pupujuk lolona rapangi coli paselipa pujimu nawa doni udaniku yang penting upaja sapai reko urung tuwi pampunan yang penting upaja lelungi magang kapiku saratimu metana balawangan ruatita metana malirang rosaraku metana balawangan ruatita metana malirang rosaraku ia pandi upaja sampai metipi wasalokna mahaka Tepatake repe marapoi naja pupujuk lolona rapangi coli paselipa pujimu nalawa doni udaniku ia pandi upaja sampai reko urung tuwi pampunan ia pandi upaja lelungi magang kapiku saratimu metana balawangan ruatita metana malirang rosaraku metana balawangan ruatita metana malirang rosaraku ia mati upaja sampai metipi wasalokna mahakam ia mandi upaja lelungi metipi wasalokna mahakam. Okay, mari bisa.